Sawubona. Yebo mntana. Kunjani Mahlalela? Hayi siyaphila. Lapha jaha ngambemphendula abantu lapha. Oliphendula abantu? Yebo. Olinceko? Isinceko. All right. Yeah. Awu siyabonga. You are a man of God. Kakhulu. Hayi siyabona. Manje kodwa isuthu mdala. Hayi. Hayi leyilahla mina. Hayi isuthu amasuthu ngiyapha. Lithenga ngapi? Ngoda online avele America. Online avele America. Abuya ngeline? Online. Online uyabhuka. Ubanika ama-size bakwenzele khonale. Sebuya ngefremechile. Shibilikani sibone mntana. Wayengathi ilenge kakhulu ngibone sivalele emuva. Hayi angeke. Kumbe liyakhula ukuthi liyakhula layo. Hayi isize. Isize all right. Hayi ungabanika ama-size le America. Bathi bakuqhubela isudwe ongathi uzelwe layo. Ngoba phela ngiyambone lezi zalezi insuku engathi iyabamba ungathi hayi leyo ngazwenzeni. Le ngiyayibona iyivale ngazwenzeni. Hayi vale yo. Ngiyabona. Hayi la umaventi angeke ivale. All right. Kimi hayi angeke ivale. So besahamba ngelizwe. Siku Joshua 13 verse 2. Kuthi insuku zokugcina lezi zimbi siguqukele enkosini jaha. Osonke siguqukele enkosini. All right mntana. Ukuthi mina iBhayibheli nilembuzo eminingi. Yikho sometimes abantu bazabona athi ikhanda lami liqinile. Kube kwadlula omunye umama lapha adele encwala la bezama ukumfundisa khona. Ngase ngimbuza buze ezinye izinto hayi sangasazwanani. So mntana ake linjele la. Kulento eziningi enhlala ngifuna ukuzibuza. AbaseKorinte bavele behlala ngapona. AbaseKorinte okwamanje kayisilo ivesi esilalo la. Ivesi esilayo ile uguqukele enkosini. Kodwa kwabaseKorinte sizabuya lakho kuvikeza. Alright. Ulo kuzeni kiki wazigeli kaAbraham lapha kwagcina uhambe njani abazali bakhe bakuzwisiseni khona ukuthi wagcina ezalisiwe ngani. Ngake ngakuzwa kodwa ke asingakuphathi kangako njengoba ngijilo akukho kuleli iBhayibheli. Kuleli yana elinye. Alright uMoses induku yakhe bayizanga. Induku kaMoses ngoba twayele induku lapha ngakusho kwinto yakhe. Ngabe hayi wahamba layo. Esiya ngapi mntana? Anti kwakuthweka ethatha abantwana baka wathatha isikhathi ukuthi bamthuma ukuthi ayengena eGibhithe akhipha abantwana baka-Israyeli. AbaseKenani. Hayi alright sizabuye silahleke phela kuleli. Ngiyayizwisisa mdala ngifuna ukuthi ngiqale sizwanane singakayi kukhatshana. Yikho ngitsholo khona ukuthi leyana oyitshoyo sizobuya la kuvikela. Yikho ngifuna ukuthi mdala before lifundisa abantu qalani nali kuzwisise lina. So qale liphenduleni imbuzo engilayo. Ukuvikezayo ngibuye lokuthi induku kaMoses yayapi? Uzigeli kaAbraham. Abraham ngubani? Bese kusuka lo bani futhi ngenzela ukuthi next week ngibuya. Yikuthi mdala ungangizwa ngikhuluma into lezi mina ngiyazazi. Wathi khona uMoses akhumula imbatata zikaMoses athu mina umuntu wathunga imbatata zikaMoses ngiyamazi. Ungaba lazi kodwa ke hayi zwana phela mdala amaBhayibheli achiyene. Wathunga imbatata zikaMoses mina ngiyamazi ukuthi ngubani. So ngifuna ukuthi sizwanane khona phana ukuthi imbatata zikaMoses athungwa mbani. Ubona ngani uyamazi ngekhaya? Hayi konke ngiyabona ngani ngiyamazi. Wathunga okay mdala hayi mdala ukuze sizwanane. Yikho phela mdala sizwanane kuhle. Wathunga imbatata zikaMoses mbani. Ngisakwazi mangingaba. Antu uyabona ukuthi mdala